Bamara zwa politiki iba kati na ndugiselo za khetho ya mivhuso yapo. Khetho dzenedzo ndi dzine za khou ḓo fariwa mafheloni a ṅwedzi uḓaho dza khunyeledzwa nga ṅwedzi wa Lara. Izwi zwi khou tevhela khaṱulo ya khothe ya ndayotewa ya uri khetho dzi songo fhiriselwa phanḓa kha ṅwaha uḓaho. Zwa zwino phalamennde tshi yo fhaya dziṅwe khaedu dzine dza ḓo lavheleswa nga murahu khetho, hune ha katelwa na fhungo ḽa mbilo ya mavu sina mbadelo. Muvhigo woṱhe malugana na fhungo iḽi ndi une khou lavhelelwa u tololwa zwavhuḓi kha dzulo ḽa phalamennde nga ḽavhuṱanu. I want to propose that we deal with the report can be tabled but be debated when we return in November. Thank you. I suggest that let us have the debate before we adjourn, because the land issue in South Africa is very critical, and you want to know what is the Parliament stand on the issue of land expropriation. So as EFF, we can go and campaign using that report and saying to people, you see, these political parties does not deserve your votes. The EFF can use their own notes and that report, not based on the debate that has taken place. If they want to use the land issue to canvass, they can do that based on the 80-seat report, but not for us to rush that particular report. It is in fact quite correct that you cannot expropriate land once we've passed the report in the House. That's not the way Parliament works. Fungo la bviswa tshidukoni ha Hlophe liko ḓo lavheleswa nga ṅwedzi wa Lara nga vha komiti ya zwa vhulamukanyi. Izwi zwi khou ḓa nga murahu musi hu tshi khou pomokwa Hlophe kha ndingedzo dza u ṱoḓa u ṱuṱuwedza vhaṱuli vhavhili vha khothe ya ndayotewa kha milandu ya zwiito zwa vhuyaḓa i kwamaho President wa kale Jacob Zuma. We are going to defend our own. He is a black judge whom we do understand that he is being persecuted under the white arrogance of the judiciary in this country. The speaker is ati na nzudzanyo dza u ita khumbelo i kwamaho khetho dza tshiphirini hune vha khou ṱoḓa na u lavhelesa fhungo iḽo nga kha mulayo. The speaker is expected to seek legal opinion regarding the vote for voting purposes. So it regards the discretion of the speaker for voting purposes on this matter. Vha maṅwe mahoromanedzi a vha khou tikedzana na vhuḓilangi ha ḽihoro ḽa EFF ho ambarelwaho nga khethululo nga muvhala. I would also ask you, Speaker, to consider the statement made by the EFF members on the platform relating to the Hlophe matter and whether that is acceptable or not, as well as you apply your mind to this issue. Honorable Mkhalipi shouldn't have even raised the matter, and therefore suggesting that that statement has not been put on the table yet in this meeting right now, because it is not an appropriate matter, appropriate forum for that kind of discussion. Ramilayo wa muhatuli wa Hlophe wa Barnabas Tulu abango wanala ubva mulomo.